Obrigado pelas copines, eles são todos. Zizi, ataque! JD! Hey VOLCOM, fina ton karate. So what's up guys? Tuturuan ko kayo paano mag-karate. En termes de difficulté ce soir, nous retrouvons VOLCOM NOX from Karateka. un exemple même de la fidélité. JD! Obrigado pelas copines, eles são todos. Zizi, ataque! JD! Hey VOLCOM, fina ton karate. So what's up guys? Tuturuan ko kayo paano mag-karate.